Dragi moji đaci, znam da volite životinje i da će vam prijati današnja tema o kojoj će vam govoriti vaša učiteljica. Danas vam govorim o životinjama u našoj okolini. U našoj okolini možemo vidjeti mnoge životinje, neke od njih žive u našem dvorištu i čovjek se brine o njima, neke životinje su i u našim kućama kao kućni ljubimci, a neke životinje žive slobodno u parku, u šumi, na livadi, u vodi i oko nje, neke životinje viđamo i u zoološkim vrtovima. Na osnovu toga delimo životinje na domaće i divlje. Domaće životinje čovjek gaji zbog mesa, mlijeka, sira, jaja, vune, perja i kože. I upoznat ćemo neke od domaćih životinja. Krava je krupna domaća životinja, ona živi u štali i hrani se travom. To znači da je ona biljojed. Od nje čovjek dobija mlijeko, a juneće meso čovjek koristi u ishrani. Mladunče krave je tele, a mužjak bik. Oglašava se mukanjem. Kokoška je pernata životinja, spada u živinu. Od nje čovjek dobija jaja i meso. Voli da kljuca zrnevlje, travu, crviće i da čeprka po zemlji. Mladunče kokoške je pile, a mužjak petao. Kokoška se oglašava kokodakanjem, a petao kukurikanjem. Petao kukuriče ranom zorom i budi nas. Svinja živi u svinjcu. Od nje čovjek dobija meso. Voli da se valja u blatu. Porodicu čine majka krmača, otac vepar i mladunče prase. Oglašava se groktanjem. Ovca živi u toru. Od nje čovjek dobija meso i vunu. Mama ovca i tata ovan dobiju po jedno ili dva jagnjeta. Ovce se hrane biljkama, znači da su biljojedi. Oglašavaju se blejanjem. Konj je životinja koja ima sjajnu, kratku dlaku i može imati različite boje. Na glavi ima grivu, pase travu i voli zob i seno, što znači da je i konj biljojed. Mama je kobila, a mladunče ždrebe. Koristi se za vuču, a i za jahanje. I konjsko meso se koristi u ishrani. Ono se preporučuje jer je bogato gvožđem, preporučuje se malokrvnim, anemičnim osobama. A vi, dragi moji đaci, sigurno volite one patuljaste konje koji se zovu poni. Konj se oglašava rzanjem. Pas i mačka su naši omiljeni kućni ljubimci. Pas se oglašava lajanjem, ženka psa je kuja, a mladunče kuče. Tek rođeno mladunče je štene, u dvorištu nam je on kao pas čuvar. Uvek nam svojim lavežom najavljuje kad neko dolazi. Mačka se oglašava mjaukanjem. Mužjak je mačor, a mladunče mače. Čovjek iščuva kao umiljate kućne ljubimce. I mačka kad je zadovoljna prede. A za divlje životinje na ovoj slici možemo vidjeti da su slobodne u prirodnom ambijentu. Šuma, žive i pokraj vode i u
upoznaćemo neke od divljih životinja. One su divlje jer se čovek ne brine o njima, same pronalaze sebi hranu i svoje skrovište i same brinu o svojim mladuncima. Evo neke divlje životinje da nabrojimo. Sova, divlja guska, lisica, medved, vuk, divlja svinja, veverica, jež, tvor, zec. I upoznaćemo neke od divljih životinja. Divlja svinja je velika životinja i opasna. Može dostići do 1,5 metra dužine i težinu do 300 kilograma. Ona ima poseban izgled i primetit ćete na slici donje zube koji su tako izraženi. To su veliki donji očnjaci, kao kljove, i njihova veličina može biti oko 25 cm. Divlja svinja ne vidi dobro, ali ima jako čulo mirisa. Miris zveri ili čoveka može osetiti na velikoj udaljenosti. Stanište divljih svinja su najčešće hrastove šume. A šta vi mislite zašto? Da, zato što je plod hrasta žir, a divljoj svinji je žir omiljena hrana. Postoje neke divlje životinje koje mi znamo i kao domaće. Evo, na primjer, divlja guska i domaća guska, ali one imaju dosta razlike. Divlja guska živi u blizini bara i jezera i veoma je dobar letač i dobro roni. A domaća guska živi u seoskim dvorištima, ona je krupnija, od nje čovek dobija jaja, meso i perje i ne leti dobro, čak možemo reći da je loš letač i lošije roni od divlje guske. A postoje životinje koje vole da budu u grupama, a te grupe imaju svoje ime. Jato, čopor, stado, krdo, roj. A zašto? Zašto vole da žive u grupi? Zato što se zajedno bolje brane od neprijatelja i lakše nalaze hranu. Evo da pogledamo sada. Jato, ptica. Čopor, vukova. Stado ovaca. Krdo svinja. Roj pčela. I da pogodimo malo. Imamo pitalicu, recimo da pogodimo o kojoj životinji je reč. Snažan je, ima jake i oštre zube, odlično čuje i vidi. Brz je i spretan, živi u čoporu, mesojed je. Pogađate li o kojoj životinji je reč? Da, to je vuk. A da vidimo da li ćemo pogoditi o kojoj je životinji sada reč. Brza je i spretna, skoro stalno je u pokretu. Često skače sa grane na granu. Biljojed je. Ima dugačak rep. Pogađate li? Da, to je veverica. A da vidimo sljedeća životinja. Brz je i plašljiv. Odlično vidi i čuje. Telo mu je pokriveno krznom. Zadnje noge su mu duže od prednjih. Ima kratak rep
i dugačke uši biljojed je. To je, naravno, dugouhi zeka, zec. Da pogodimo sada. Živi uglavnom u jazbini koju kopa najčešće na rubovima šuma i poljanama. Ima snažne kandže i crno-bele pruge na glavi. Ovo će vam pomoći da pogodite crno-bele pruge na glavi. Svaštojed je. To je, ko to ima crno-bele pruge na glavi? Da, to je tvor. Rešili smo, pogodili smo o kojim je životinjama reč. Osnovno iz ove lekcije treba zapisati u svesci. Naslov životinje u mojoj okolini. Zatim zapisati da napravimo razliku između domaćih i divljih životinja. I bilo bi lepo nacrtati jednu domaću i kada pišemo o divljim, jednu divlju životinju. Nakon što zapišemo u svesci, treba uraditi u radnoj svesci zadatke na strani 59. Verujem da ste uživali u današnjoj lekciji o životinjama. Verujem da mnoge životinje imate i vi kod kuće, da su vam neke životinje omiljeni kućni ljubimci. Da od nekih životinja koristite proizvode u ishrani, jer i to spada u zdravu ishranu. Verujem da sada znate da napravite razliku između domaćih i divljih životinja, po tome koje je njihovo stanište, to ćete lako znati. I po tome da li čovjek brine o njima ili ne brine. Znači, danas smo naučili da napravimo razliku između domaćih i divljih životinja i saznali smo ponešto o domaćim nekim životinjama i ponešto o nekim divljim životinjama. Puno vas pozdravlja vaša učiteljica. Do sljedećeg časa.